Bağal cemaat, Hicranın 17. yılında Utba ibn Azuan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashablarından biri hac kılıp kaytıp gele turadı. Hac kılıp kaytıp gele turganlayına Medinaga kaytadı. Müminlerin amiri Omar radiyallahu anhu'a Basra'nı amirliginden ketersin meni dep tilerge baradı. Utba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci ashablarından da kesi aytkanına göre 7. adam ettiydim. Dinge kirgelleni içinde 7'lerinden biriydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le kazavatlarını barısına da katışkandı. Badır'dan başlap birgesine açlıkını, jalançaklıkını, amalsızlıkını barısında körgendi. Çapraklarını, kırdıklarını aşıyık deydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla birinci kere Mekke'de kıyırga kısılınıp amalsız bolup durgan kezulerinde. Sa'd ibn Abi Waqqas bilan birge bir kumaçını eki bölgen ekte jartısı bila men avratımı japhan hem jartısı bila ol japhan et deydi. İzarla etip. Arttan sonra ol Basra'nı, ol Kufa'nı amiri bolgan edi, mena Basra'nı amiri bolgan hem deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuşkandan sonra Abu Bakr'ın zamanında da Abu Bakr'ın janında turup Omar radiyallahu anhu'nun buyruğu bula Basra şaharını kurarga çeklerin belgilerge birinci murdor salıp başlagan ol bolgandı. Anı da amir etip saladı. Sonra hacdan sonra meni ketersin dep tilerge Medinaga kaytadı. Omar radiyallahu anhu tilegin kabul körmeydi. Artha Basraga jiberedi. Sonra Basraga bara turgan kezuğunda çıgarını alnında okuna tilek etip çıktı deydi. O meni Allah'ım meni Basraga jettirme, amirlikке kaytartma meni dep tilek etip yolga çıktı deydi. Yolda bara turganlayına avuşadı, Medinadan uzak ketmegenleyine asır alıptı. Etken tileklerinden birin keltireyik. O meni Allah'ım seni bile saklanayım deydi. Kesi kesimmi közümde demengili bolurga, seni alnında ve uçuz passız bolurga deydi. Utba'nı etken tileklerinden biri. O meni Allah'ım seni bile saklanayım. Kesimmi alnımda, kesimmi közümde demengili bolurga, seni alnında ve spassız bolurga, uçuz bolurga deydi. Dünyanın başında beyiklikini, sıyını, namusunu izlemegelle. Keslerin kötürmegelle, Allah'ın alında beyiklikini izlegelle. Allah subhanahu teala'nı dinin kerti de tolusullay anlagalladan birleriyle ala deb aytsak ötürük aytırık değilbiz. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci peygamberliğini, birinci atlamlarında birgesine janında bolgan kavumnu kılıklarıyla birgesine atlamla etken. Har kıyıllığında, har Allah-u Teala'nın bergen sınavında birgesine tözgölle, birgesine İslam dinini jolun bardırgalla. Biyiklikni kayda körüyle. Demengilikni kayda körüyle. Anı sünnen bir-iki söz aytsak, kesibizini ol mağanalağa kaytarsak, kerti de biyiklik ne dedi, demengilik ne dedi. Allah subhanahu teala bizni jaratkan zamanda okuna yürekleri bizge tartımla bula jaratadı. Ol tartımladan biri jerini sündü atıbız aytıların izlegen, demengilik izlegen. Har biri bizde başkaladan bigirak bolurga süyebiz. Akşırak bolurga süyebiz. Kötürlürge süyebiz. Alay kimnin alnında kötürülese, kimnin alnında düşese degen soru bizni uyata kerekli janına tarta barga kerek sezimlerden biridir. Men kimnin alnında demengilime, men kimnin alnında biyik mi, kimnin alnında va uçuz ma.
Хутбаны айтқан тілеге барыбызны да жүректерибизде болорга керек тилеклерден бириле. Ануа жумушла була қалай келтерге болдукту, не этерге болдукту. Бек биринчиси демеңгиликни кимдин алдында излегенибизни аңларга керекбиз. Аллах субханаху тааlanын алдында демеңгили болурчу. Демеңгили неди? Аллах Тааланын разылыгына жеткен, Аллах Тааланын көзүндө сыйың, намысың болгон. Аны излеген. Ол жоллардан бири Аллах субханаху тааlanын сыйлы сөзүн сүйген, Кур'анны окуган, аны була жашаган, аны була кесиңи байлаган. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Аллаха ярфау бихадал китаби акваман ва ядау бихил ахирин." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бу китап була Аллах субханаху таала бирлени көтүрөт" дейди. Бирлени ва жерге салат дейди. Бу китап була Аллах таала бирлени көтүрөт дейди. Кур'анны сүймеклигибиз, Кур'ан була жашарга излегенибиз, анда жуап була излегенибиз, ол дейди бизни көтүрген. Ким Кур'ан була барса да, Аллаху Таала аны көтүрүр, ким андан артка турса да, Аллаху Таала аны түшүрүр дейди. Экинчи себептерден бири ата-анага акшы болгон, ата-ананы сүйген, жууклукну туткан. Аллах субханаху таала айтады: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидейни ихсана." Аллах субханаху таала буйрганды сизге дейди: "Жаңызда бир Аллахка табынырга, эм атага, анага акшы болурга" дейди. Жаңызда бир Аллахка табынырга, атага, анага акшы болурга, экисин да теңе эшип этип экинчи даражага салганы була, аны уллулугун, демеңгилигин көгүстөдү. Ата-анага иги болгон, Аллах субханаху тааlanын алдында сыйны көтүрген. Намазлага каты болгон, намазланы убактысында эткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Алейка би касрати суджуди фа иннака лан тасджуда лиллахи садждатан илля рафа'ака Аллаху биха даража." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сежделени көбет" дейди. Сен каллай бир сежде көбетсең де, Аллах субханаху таала аны була сени көтүрүр, эм гүнахларыңны сени кечер дейди. Сеждени көп эткен, намазны эткен, заманында эткен, нафилаланы көп этерге излеген, Аллах субханаху тааланы алдында даражаны көтүрген. Аллах субханаху тааланы эскерген. Аллах субханаху таала айтады деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис кудсида айтады: "Мен кесимми, кулумму сагыш эткенинде болурма" дейди. "Мен аны була бирге болурма, ол мени эскерсе" дейди. Кесинде эскерсе, кесимде эскериме? Кавымны, халкны алында эскерсе, андан эсе акшы кавымны алында эскериме дейди. Аллах субханаху тааланы эскерген. Булайда жаңызда дуаланы окуган түгүлдү. Аллах субханаху тааланы эскерген, аны динин саклаган, аны динин коруллаган, керекли сөзүнү айткан. Аллах субханаху таала мени кавымны алында эскерсе дейди. Булайда ол жыйынга туруп, төгөрөккө өргө секирип зикир эткени үстүнө капар бармайды. Бирле ары аудурга күрөшсөлө да, алай түзлүк айтылык жерде түзлүкнү айта билген. Аллах субханаху тааланы эскерге керекмиди? Коруларга керекмиди? Динин түзлүкнү айтырга керекмиди? Аллах субханаху тааланы эскерип, аны динин коруллаган, халкны алдында түзлүкнү айткан, Аллаху тааланын жоругун жоролаган. "Мена сизден эсе акшы кавымны алдында эскериме" дейди. Мөлөйүклени алдында мени мабыллай кулум, мабыллай жерде, мабыллай мени динимми коруллаганды, мени сыйыммы жаклаганды деп эскериме дейди. Илму излеген. Аллах субханаху таала айтады: "Ярфауллазина аману минкум валлазина утул илма даражат, валлаху бима та'малуна хабир." Аллах субханаху таала айтады: Аллаху таала бирлигине инанганла дейди, сиздин ичигизде эм илму берилгенлиге биз көтүрүүбүз даражатлага дейди. Аллах субханаху таала
siz netkenigizni bilet deydi. Allahu Teala'nın birligine inangandan sonra ilmuları bolganlarını kötürüme deydi. Süfyan ibn Uyeyne aytadı. Adamların içinde en büyük, en darajalı adamlar deydi. Allahu Teala bula adamların ortasındağı turgallarla deydi. Peygamberler bula alimle deydi. En sıylı kavim Allah Subhanahu Teala'nı bula adamlarını, kullarını ortasındağılar. Peygamberler bula alimle. Peygamberler keltirgen açıklıkını halka jaygallar, üretkenle, eskergenle, alimle deydi. Altıncısı, kesini ençkede tutkan, burnunu çüyemegen, kesini kötürmegen, jerini bilgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Ma tavada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu." Kim Allah Subhanahu Teala'ga alında kesin düşürse de Allahu Teala anı kötürür deydi. Kesin düşürgen bergenin de, bolganın da, jetkenine de Allahu Subhanahu Teala'ga atay bilgen. Allahu Teala bergendi, Allahu Teala etkendi, Allahu Teala bolgandı, Allahu Teala'ga maqtav bolsun, Allahu Teala'ga şükür bolsun. Meni kolumdan bir zat da kelmeydi. Men Allahu Teala'nın bir jarlı kuluma, men Allahu Teala'nın rahmatına jarlıma dep kesin düşürgen, kesin jerine salgan Allahu Subhanahu Teala anı kötürür deydi. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aytadı. Kim kesin demengili etemedip kötüreme dese de Allahu Subhanahu Teala anı jerge düşürür deydi. Kesin kötürüp kreşkenini Allahu Subhanahu Teala jerge düşürür deydi. Jetincisi Allahu Subhanahu Teala'ga jarlı bolgan. Allahu Subhanahu Teala'ga jarlılığını aytkan, şagatlık etken. Bay жаңызда bir Allah'tı. Patşah жаңызда bir Allah'tı. Bergen de algan da жаңызда bir Allah'tı. Nen bar ese de Allah'tandı. Nen koragan ese de Allahu Teala'nı sana bergen sınavıdı. Allahu Teala'ga jarlılığını kөгüstken. Allahu Teala'ga jarlılığını bildirgen. Allahu Teala'nın alında en jarlı kesin jürütken, Allahu Teala'nın alında en bay oldu. Allahu Teala'nın alında en karusuz, Allahu Teala'nın bula birge en karulu oldu. Jarlılığımız Allahu Teala'dan uzayganыбызды, baylığımıza аңа жуықлашқаныбызды degenini bilgen. Allahu Subhanahu Teala har zatını da iyesi, har zatını da körgen oldu. Biz жаңыз da anı kullarыбыз, anı жолу bula barga күрешебіз. Sen bizni taydırma, sen bizge ber, sen bizni түз жолda elt degenleyine Allahu Subhanahu Teala'dan tilek etkenley turgan Allahu Teala'ga jarlılığımızga şagatlık etken. Ol bir kavim sebepni hayırlangan. Allahu Subhanahu Teala'nın alında seni darajanı kötüredi, seni demengili etedi. Жаңыдан артқа kaytayık da Utba'nı sözlerin esibizge düşüreyik. O men Allah'ım seni bile saklanama. O meni Allah'ım seni bile saklanama. Kesi közümde demengili bolgandan, seni allında uçuz gitçe bolgandan deydi. Bu aytkan sebepleri bizni eterge küreşsek, anı üsübüzde jürütürge, Allah Subhanahu Teala'nı bizge bergen rahmatı bula bolalsak, Allahu Teala'nın alında demengili biz kesi közübüzde ne bek uçuz, ne bek amalsız, ne bek karusuz bolsak da, Allahu Subhanahu Teala yüreklerimizni Allahu Teala bula baylasın. Jarlılığımız, baylığımız da, жаңыз da bir Allah'tan degenini bile Allahu Teala'nın alında kıyamet günde demengili bolgandan Allahu Subhanahu Teala barımızın da silasın. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem. Estağfirullah.